Қарашығанақ Атырау құбыр жүйесі Қарашығанақ кен орнында өндірілген тұрақтандырылған сұйық көмірсутектердің негізгі экспорттық бағыты. Тасымалдау жүйесі Қарашығанақ өңдеу кешенінен Атырауға дейін өтетін диаметрі 24 дюйм болатын көмілген құбырдан тұрады. Құбырдың жобалық өткізу қабілеті жылына 10 миллион тонна. Ұзындығы 635 километр. Екі сорғы станциясы Үлкен Шаған мен Қарашығанақ өңдеу кешенінде, сондай-ақ өнімді алуға және сақтауға арналған бір объект Атырауда орналасқан. Роль МПС «Большой Чаган» – бесперебойной стабильной транспортировки товарной нефти в установленных технологических режимах до терминала Атырау, далее систему трубопровода КТК. На МПС «Большой Чаган» установлен коммерческий узел, по которому ведется учет товарной нефти с системы магистрального нефтепровода Атырау-Самара. МПС «Большой Чаган» работает в круглосуточном режиме. На станции трудится дневную смену 44 человека, ночную смену 14 человек. Кроме работников КПО, на нашей станции работают специалисты бизнес-партнеров. С момента ввода эксплуатации системы трубопровода Қарашығанақ-Атырау команда МПС «Большой Чаган» в составе общей команды СТК достигла многих производственных технологических показателей, также в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды. Также хочу подчеркнуть наши достижения в области энергоменеджмента по экологическим аспектам. По МПС «Большой Чаган» и на линейных запорных арматурах нами были заменены ранее установленные ртутные лампы на светодиодные. Тем самым мы 2 раза сократили потребление электроэнергии. Атырау терминалы көмірсутек шикізатын әлемдік нарыққа одан әрі тасымалдауды жүзеге асыратын бизнес серіктестерге көмірсутек шикізатын беру жүзеге асырылатын КПО компаниясының соңғы нүктесі болып табылады. Атырау терминалында шикізатты 2 бағыт бойынша беру мүмкіндігі бар. Каспий құбыр консорциум Қ құбыр жүйесі және Қазтрансойл акционерлік қоғамы құбыр жүйесі. Атырау терминал является конечной точкой нефтепровода Қарашығанақ-Атырау. У нас 2 резервуара для хранения нефти и насосная станция. Передача нефти в систему КТК осуществляется по байпасной линии непрерывно. При остановках на КТК мы используем 2 резервуара для накопления и хранения нефти. Насосная станция необходима для перекачки нефти с резервуаров хранения в систему КТК. Атырау терминалының жұмыскерлері күн сайын алуан түрлі міндеттерді орындайды. Мысалы, құбырды патрульдеу, құбырдың ішкі қуысын тазалау, құбырішілік диагностика жүргізу, негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу және басқалар. Для осуществления непрерывной деятельности нефтепровода на терминале Атырау работают 94 сотрудника вахтовым методом. Основной задачей персонала терминала Атырау является обеспечение безопасной и надежной эксплуатации и технического обслуживания нефтепровода и всего оборудования СТК на участке от линейного узла 26 и непосредственно до терминала Атырау. Терминал Атырау находится на значительном удалении от Қарашығанақского месторождения. Но, несмотря на это, команда терминала Атырау получает всестороннюю поддержку от руководства КПО и других сервисных отделов компании. Это говорит о том, что в КПО подобрался слаженный коллектив, который, несмотря на различия в национальностях и языках, прекрасно умеет работать в команде и демонстрирует высочайший профессионализм. Қарашығанақ Атырау тасымалдау жүйесімен Атырау терминалы 20 жылдан астам уақыт бойы Қазақстанда көмірсутек шикізатын әлемдік нарыққа айдауды жүзеге асырып келеді. Барлығы 20 жыл бойы Атырау терминалының персоналы құбырдың сеніп тапсырылған учаскесінде және тікелей терминалдың өзінде тұрақты және апатсыз жұмысты қолдайды. KPO is a large company and it is guided by our КПО-365 strategy. The strategy is centered along 3 core pillars: operational excellence, sustainable development, and continuous improvement.
And I would like actually to take the opportunity to unpack the three pillars and maybe highlight a few key elements of each one. Under operational excellence, I would certainly remind and stress safety. Safety is our top priority. It is at the core of all we do, and making sure that our people and the environment are protected and safeguarded is and remain the top priority for all our staff. Of course, under operational excellence, we have as well asset integrity and our need to maintain and preserve the facility that we are effectively operating. But let me move to the second pillar, the sustainable development pillar. And well, sustainable development. So in terms of development, actually as a company, we are still working on a number of development projects. Some of them have been just recently, for instance, delivered, like the celebration we had for the КПО-365 startup, which is the 5th compressor stations. Of course, as you know, we are working on a 6th compressor station. We have a number of additional projects we are progressing. And we have as well some projects that we hope to be able to sanction soon to essentially increase and develop further KPO. But I want to stress as well sustainable. Our development is not only about assets and facility, it's as well about community and the ability for us to be able to work within community, to reach agreements, to support communities when they need. I am particularly proud, for instance, of the support we gave during the flooding emergency in Kazakhstan. Not only KPO helped at the very beginning with resources and aid to deal with the emergency, but then actually we made significant donations to support new houses and new apartments where affected people could actually move. The other key element on the development side is actually social projects. We have delivered quite a number of social projects in 2024, in particular schools, sport and health centers. These are, let's say, facilities that we develop in the communities where we work, and which hopefully will have usage and will provide and will contribute to the wealth of the area where we actually are. The third area that I would like to mention on the sustainable side of the development is actually the local content. Local content is a top priority for the country, top priority for the current government and president of the country, and it is upon all of us to find new ways and new opportunities to make sure that what we need in KPO is more and more produced in Kazakhstan to contribute to the growth and sustainability of the communities around us. But the third area that I would like to talk about indeed is continuous improvement. KPO needs to be not only an organization that is solid and strong and has a great asset, great production. KPO needs to be as well an organization that is able to learn, a learn and mindset organization. And of course, at the core of learning means people, which is really the area that I would like to unpack out of this category. People are the main asset of KPO. We thrive or we fail depending on how good our people are. And we are quite proud actually of having very talented and dedicated employees that are progressing and developing themselves and developing KPO at the same time. And we want in KPO to have a culture where we have teamwork, where we have respect for all of us, and we have diversity and inclusiveness. Different views are always welcome, and in KPO we would like to bring them to synthesis. And this is really probably the last point that I would like. I hope this will contribute and have as well development opportunities for people where they can grow, learn more, and contribute more to the everlasting success of KPO.